ko je skoro postao teta, neka ide na teta metodu. To je A. Ko voli Luigi da Silvu, nek ide na Silva. Idemo dalje. Zovite, pitajte, postavljajte pitanja. Ovde se sve trese, kraj emisije je, mjesečina pada polako. Spavajte lepo, pokrivajte se dekicama za noćas je dobro. Vidim da imate dekice, ali podeljene u kvadrat, žute kvadrate sa crnim linijama. To su najbolje dekice za ljubav i sreću. Dobro je što smo imali konstruktivni dijalog. Još nekoliko sekundi do kraja, ali to je. Čujem konje. Kad prizivate duhove, čućete konje ispred vrata kao da galopiraju. To je znak. I nemojte držati slike na zidovima isto, jer se navuku na to. Evo kraj emisije, ajde još jednog pozivatelja ćemo. Alo, izvolite. Zvalo je dosta ljudi. Da, izvolite. Da, izvolite. Ajmo pitanje. Imam tu 3 utakmice. Možete mi reći na koje da igram? Znate kako, vi morate igrati na utakmice koje će da pobede timovi. Nemojte igrati na timove koji će da izgube. To igrajte. Eto, pozdrav svima. Dosta ljudi pita kako da me nađe. Put do mene je težak, ali se isplati. Ali nije lako doći do čarobnjaka.